na Gael Linn Bhí full more stuff we made that kind of effective. Agus yn dod o dol le 5 minute scholarly agus stuff mar sin agus stuff. Stuff kind of been got here ac fi gymlaes o ac fi fan i niol carleis mar hamle don ai mamor fan dod na dina le curtory a hag hang na Cholaisti agus fi'n siŵr lle hi agus don ai mamor fri don le balloons a chur ar mar chil. Well, seo le ar yna Choláistí Gael Linn seo an ar dwahan na Gréine agus caib ar reg ar olum ma hen cwjoriniw stoi gwrs na wyd y tjena chedyn stoi ar olum ma nis dohosyn o sigus nis mwyn ni agus me I dila la bol ffornie agus ma sŵl gymor la syni enw yn tawr sio mon member Cadfyd hyn Ledger maar geen nog verschillende voorna gaan ze de hoort ook een voor een knowledge aan. Sean nu le Oilúna da Choláistí Gael Linn agus bhfuil an fodan ag Sean ar dwatha ar máidín agus bhí coppla ceardlan ar siúl agus ran go deafranú ar an líonú faoi thart agus Rachel and I just came down and came and then she huggins to me dig tnu let all rash go doing else could you nail that Spain sport the speaking She's na dói an fásta fi go over chéile agus an dói efo tata go over mar cheanra ar an nervé nó mar cheanra ag an pláistí nó fiú an éad a fróí and so má hin héanháin is muinení go ag tuairt fin rangna ag tuairt fin éitheanta agus fiú ar ihan le a rang ceála go ag má mé níos muiní an hían agus sin go teaglam kind of the curse why these fire hall heard on the posse.